Om Swastiastu. Aing para juri sane tresna sihin titiang, para guru sane wangyang titiang, lan para idadane sareng sami sane suk semaning titiang. Titiang mawasta ni Madari Purnami, perwakilan saking sisya kelas dasemi pasiki, reng rahina mangken titiang jagi ngaturang satwa Bali, sane mamurda, iblog bebek puyung. Ada ketuturan satwa iblog bebek puyung. Sedak dino anu, iblog orahina meli bebek teken memene kepekan. Nanging, suba pangkuda kaden gluinina iblog tuseng masih masawat. Blog! Blog! Yeh, asing masawat tak cinta donda. Blog! Hijau yang tengok tak itu. Nanging, iblog tuseng masih nyautin munyin memene. Kanti, buin memene ngeluin iblog. Blog! Loh, nak kicok ya tak sedang nau aja anak tuan guin-guin sing masuk saut. Ditu maro iblog nyak jakin memene tur masaut. Nah engken me, udah tuni gelar gelur kan. Saut lantas memeni blog. Baca tawang memeleng tuni gelar gelur. Adi sing teka cai mai. Saut lantas i blog. Mana saru dingah me. Aw bantu meme sing das meme. Apa korang? Saut lantas memeni i blog. Pih, cai jak duak saja nasarnya auto munyi nana jenis biang bebek kepekan, biang bebek dua nah. Ani mokoh beli dia nang, do di berak beli ya. Itu lantas iblog nyak yo kepekan yang memene bebek. Di subane iblog dekat di pekan, ia paling nepukin dagang bebek. Tusing ada nang besi tepukin dagang bebek di pekan itu. Kanti yang ngomong gini, weh, nak dijayahan dagang bebek ni ngoyong uling tuni cang melincar bising nepuk dagang bebek. Cak pekan mone lingah ni dagang bebek sing ada orang besi nak ijo ya dagang bebek ni ngoyong. Kanti keto yo iblog ini, ben Jepane ia sakit ningahin dagang bebek. Ani ya dingahin itu munyin bebek sani uyut. Itu ya marah mekledak, yeh, uling tuni dini ngoyong dagang bebek ini cincang paling aja dini ngalih dagang bebek. Dagang bebek di sini cuma sing tepuk apaan. Itu lantas iblog merenyak jakin dagang bebek tur matakon. Pak, ada bebek pak, haji kudot jika bebek siki pak. Saut dagang bebek. Hargaan tuh nak mudah guys. Nah tidak so ke paham besi. Udah beli guys. Saut lantas iblog. Yang beli dua kan pak. Ani mokoh pak nah. Ani mokoh yang ulen saya beli jak meme. Saut dagang bebek. Nah guys, nah dua ngaso kau nyari. Saut lantas iblog. Nah pak. Di subane iblog nyemak bebek netur mebayahan. Ditu lantas iblog langsung mulihin tur ngelewatin tukat sani gede. Di sedak iblog mejalan, tan tauna tetugulan bebek ni keles. Tepuke ada bebek kambang di tukade. Ditu iblog ngomong, yeh, adi ada bebek di ni ya. Cik lu ngasan bebek ni kambang-kambang bebek puyung lan. Di subane iyo ngorang entu, ditu mara iyo megletak ningalin tetugulan bebek ni keles. Yeh, bebek rago sen lewat tuh. Aduh, yeh, adik kambang bebek tuh ah. Aduh. Bebek puyung cang banyak dagang tuh. Kalian cang tuh nagih bebek ane mokoh-mokoh. Lan itu mulai nah kalian meme kalau orang bebek atau nan puyung dia dagang. Sebelantas gitu. Langsung ia mah jalan mulai tur ngalih memene tur ngorang. Di subane ia nak ke rumah. Langsung ia nguin memene. Me. Mesaut lantas memen iblog. Ye. Nak engkan belum? Ken bebek meme. Hadis ngapa bebek mulai? Mesaut lantas iblog. Tuh meme. Cang lu ulok asnya dagang bebek doang. Bebek puyung cang bang amat kedang pasang. Mesaut lantas memen iblog.
Yeh, ada cai bisa nawang bebek atau bebek buyung naik kan undai. Mesaut lantas si belok. Kan kene me, pusat kan cang dimulai itu kan lewat tempukan. Itu keles atau golong bebek atau cak kambang ya bebek atau cak kambang kalian cang mulai. Sebelum lantas gitu, mesaut lantas memene. Cai belok. Mula pantas cai madani belok. Yen bebek hidup tuh nak mulu kambang, bebek dak doang lewangi. Yen bebek mati ya han marok kelab. Kene bah cai pidan norin meo masuk sing tandingan munyi. Tomo kene radene. Kene bah cai pidan norin melajah sing nyak melajah. Yen dan dengok ini bebek atau ada apa sing ditukarin nu? Sebelum lantas gitu, mejalan lantas iya ibelok ngalih bebeknya nibusan ke tukade. Aing deh wantah asa punika satwa sane aturang titiang sane mangkin titiang matur ring iderane sareng sami jemetang iraga melajah mangda kadi satwa titiang sane wawu selegang iraga melajah apang tan cara ibelok tan nyak melajah sekadi sesongan Bali sepuntul-puntul nebosi yaning sampun sering keasah sawireh dados mangan aing wantah asa punika satwa Bali sani aturang titiang sindap antuk para mesanti Om Santi 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 Om Suksuma.